Usa sa mga dagko nga problema ros kalibutan kaning kagutom. Gutom. Lingiyay mong tupad inasakto kas kaon. Ina ka no. Pero kaning kagutom dili ni kagutom lang nanginahanglan tag pagkaon. Ang gipasabot ni Hesus gutom kanabang kanunay kang dunay gipangita, kanunay kang dunay gikinahanglan, kanabang wa kay tinuod nga katagbawan or satisfaction. Mao nang haningon si Jesus, kung muari mo nako, nya mutuo mo nako, dili na mo gutomon, dili na sad mo uhaon. Pasabot, kung inyong sundon akong mga pulong, matud pa ni Jesus, do na mo'y hingpit nga katagbawan, perfect satisfaction. Wala ka nang hahanapin pa. Di man mo mutuo. Unya, unsa may iyang himuon? Una, kung nakinahanglan kag pagkaon, makahatag siyag pagkaon. Kanang pagkaon gislawas ba? Mao nay gihisgutan sa unang pagbasa. Sa 4 o 40 ka tuig nga nagbakta sila sa disyerto, wa sila mananom ang mga Israelita, gipakaon sa Ginoo, mag-uwan ang pan gikan sa langit ug ang mga buntog nga makaon nila karne. Mag-uwan kada adlaw, makakaon gyud sila. Nya unsa may rason nganong gihatagan man sila sa Ginoo atong maong hinabang? Tungod kay naminaw sila sa pulong ni Moises og mibiya sila sa ilang mga Pinoyanan. Muna ang una sang sugo ni Jesus, kung muari mo nako, kinahanglang biyaan ninyo ang tanan. Pero di gani kakabiya sa imong balay, sa imong trabaho, o sa imong mga gitawag o personal nga mga securities, adili sad muhatag ang Ginoo sa gitawag og milagrosong pagkaon. Kana bang pagkaon nga tinud-anay? Lingiyay mong tupad ikaduha. Ing naandam na kang mubiya. Nakano? Andam na kang mubiya. Ikaw ayaw sa doy, ayaw amo na pirmi lang gitang magpangita sawa diha. Kay di man ginato matuman sa tinud-anay ang pulong sa Ginoo kung dili ta mo detach, di ta mo biya sa atong gitawag og mga false human securities. Biya gina kwarta, dungog, health, bana, asawa, anak, sa padya, ginikanan, mga trabaho, biyae gina. Pasabot ayaw salig ana nga maunay makahatag nimog satisfaction. Labaw na gyud tanan di na makahatag nimog kabalaan. Mao na nga niingon diri sa ikaduhang pagbasa, niingon si San Pablo nga hukasan ninyo ang daan nga tao nga naghatag ninyo kalaglagan sa inyong kinabuhi. Nya unsa may isulob? Bag-uhon gayud ninyo ang inyong kasing-kasing o mga hunahuna, isulob ninyo ang bag-ong tao nga gibuhat sa Dios sama sa iyang dagway nga makita diha sa matuod nga kinabuhing matarong og balaan. Batarong og balaan. Kinsa dinhing mga banaha, isas kamot, mga bana nga andam ng mubiya sa inyong asawa, taas ang kamot. Wa gyud mo'y satisfaction kay kanang inyong asawa di man ginakasatisfy ninyo. Kinsa dinhing mga asawaha sugod karon mubiya na silang mga bana, taas ang kamot. Magsige ra gyud mo yaw-yaw kay kanang inyong bana di man ginakasatisfy, biyahe na. Kinsa dinhing mga ginikanana nga mubiya na silang mga anak, taas ang kamot. Magpunay ra gyud mo pangasaba na inyong mga anak.
Oh. Kinsa din hing mga anak nga mobiya na silang ginikanan, taas ang kamot. Magsigi ra gyud mo gumbola na inyong ginikanan kay magsigi managpamadlong. Mo na ingon si San Pablo, isulob lagi ang bag-ong tao. Kinsa man ang bag-ong tao? Si Kristo. Si Kristo. Attach yourself to Christ alone. Ayaw mo ka-attach anang tao. Nya unsaon man nato nga sintro tang Kristo. Paminaw kanunay sa iyang pulong ug sunda kini. Ayaw nang pulong anang imong bana, ayaw nang pulong anang imong asawa, ayaw na sunda ang pulong sa imong inahan ug amahan. Kana sang pulong sa imong anak ay sa nagsunda, sunda ang pulong sa Ginoo. Mananglitan mo ingon ang imong asawa, asa imong kwarta dong. Saban, ihatag nimo dili. Huna-huna unsay gisultis Ginoo. Ug wa gani na gisultis Ginoo, ayaw gihatag. Ay gihatag. Nya kanusa man na gisultis Ginoo pagkasal ninyo. Kinsa may nihatag og aras? Ang asawa o ang bana? Oh, di sa to pa ihatag gid ay. So diging sa asawa, asa imong kwarta dong. Siya, ay, di alay, giandam ko na nindaan. Kay, ready naman eh, kay ingo mas Jesus, ihatag ni tanan. Hatag din tanan. Ana. Nya, maingon sa dang bana, mauni akong desisyon day, na kanang kwartang naani mo akong gihatag, ako nang bawion. Nya, musunod ka, asawa. Di, pangutan na usang Ginoo. Pangutan na sa ba? Lord, unsa man iyang gisulti nga ang iyang gihatag nako iyang masang bawion. Ako ning ibalik. Paghatag sa aras ninyo kamo mga asawa pagkasal, inyong gibalik o inyong gikuptas kamot? Inyong gibalik. Nganoan? Kay ang role sa asawa mo bitan na kanang pandungan mog bilo. Pandungan mog bilo sa inyong ang role sa asawa musunod ra gid na sa desisyon sa bana, di gid na mo reklamo. Muna niingon si San Pablo, mga asawa, sunda gyud ang inyong bana sa tanang higayon. Maingon sa day ka, no problem. Hatag rin mo. Nya isugal din na sa imong bana, iadto din na sa kabit. Ana. Nya unsaon, masuko ka asawa. Masuko kawa na ka ma-detach sa imong bana. Biyai imong bana. Pasabot, ayaw reklamuhi. Total na amang Ginoo nimo. Ingna lang Ginoo, Lord, gibawi niya gihatag sa kabit. Unsa may akong buhaton. Unsa may giingos Ginoo. Pasaylua lang nagkapituan kapito. Pila na may kabit ana, ingka usara. Napa may 76. Kay 77 times man. Di ba? Or 70 times 7. Pili lang mo ana. Asa inyo ana. Pasabot, tagbaw ka. Dili ka magpagita og bana. Bisag ato pa na siya puyo siyang kabit. Panagsamuli diyan nimo. Tagbaw ka. Kaya nga naman, ang Ginoo permanente mang naani mo. Nya connected man kas imong bana kay imo man siyang gipasaylo. Makaingon ra man jud kaniya, this cannot change my love for you. Sa to pa permanente imong gugma niya kay nagsunod man kas Ginoo nga nag-ingon pasayloa. Niya kana mga anak nimong tapulan kayo. Igingon nimo, day, dong, pwedeng manglimpyo mo. Di limpyo ma, kapoy. Saban? Soko mo, dili. Soko? Naminaw na mo sa inyong anak. Ay, paminaw sa inyong anak. Paminaw mo sa Ginoo, Lord, tapulan kayo. Dili gyud mo tuman sa sugo. Moingon ra ng Ginoo, atiman na ang mga gigutom. Ana. Tapulan man, di man na mulungag, magluto na ka. Ana.
Oh, ari na mo day, kaon na mo. Kana ma, okay kay mi ana. Kaon na yon. Di ba? Ika na lang sa imang laba. Ika na lang, samtang nangaon sila, manglimpyo ka dito. Ana, nga ighuman nila kaon, ika na sa imang hugas. Balik na sa sila sa computer. Lord, ang ako mga anak, murag pertigyod, wa na gini kapuslanan, yung ginoon pa na kapuslanan, ibutang na natos impierno. Adto na sila mahimong mapuslanon sa impierno. Musulti din kanila. Day, dong, ingon ang Ginoo nako, impierno ko no mo padong. Oy, buhian ang silpon. Alala, impierno day ma. Maminaw man na nimo kay nganoman, suod man kanila kay sige man kagpakaon. Di ba? Wa man ka masuko. Maminaw na, hala, maimpierno day mi anima. Oh, maimpierno niya. Ikaw maasa man ka. Ay adto ko sa langit. Uy, mabuwag day minimo. Uy, amo ning biyaan oy. Kuyog minimo unsa may sugo nimo may. Nindot untag manglaba. Laba nagmay dito, malipayon pa na mo laba, moingon pa na. Sus, manglaba kita kay maimpierno tag magsigit tag cellphone, magsigit anang TikTok nata na maimpierno kita ani. Ana, di ba? Sila na mo desisyon ana. Pero maminaw lang sila nimo tungod kay ikaw wa man ka masuko nila. Mura naman kag nagsulob sa naong ni Kristo. Isulob ang naong sa bag-ong tao. Ang tao nga nagsigig higugma, ang tao nga nagsigig pasaylo, ang tao nga anda mo antos aron malipay ang iyang isig katao. Sige ko na bilingi ako no imong tupad. Nya with smile ingna siya nga andam na kong muantos nimo. Ingna. Sige ba, andam na kong muantos nimo. Nindota. Wa gyud mulingi ang uban natug na hinon. Sama mo din. Karaang tao mangyapon mo. Salamat sad sa ni uban nga nabag-o na ang kasing-kasing. Sigig pamalit sa atong slots, labi na gitong wap agid kapalit, na may nag-text na ako, Pader, karon na gid ko nakapalit, dugay-dugay na gitong akong last nga pagpalit, last year pa. Nako, salamat, nabag-o na. Di ba? Sige, kinsa pa man ninyo diha, ang gustong mabag-o, ay na mo pagsigig, tanaw na inyong kwarta, kay tigomon gyud. Karaan ng tao ang magsigig tigom og kwarta. Ang bag-ong tao, samas mga santos, sige naghatag, sige hatag, sige rin naghatag. Sige, pamalit na ron ninyo og slots. Labi na gid mong wap kapalit. Muna, hinaut unta, nga magpadayon ta sa atong pagbag-o, o kung sa atong pagbag-o masakitan ta, antuso nato, kay ang Ginoo mo'y muhatag og kahupayan, hangtod gyud nga makaingon na gyud ka, wala na akong hahanapin pa. Kaya kung masakitan, kamao na kang muantos. Kung malipayon, maglipay sa ka. Kung makasa ang imong higugma, kamao na kang mupasaylo. So kanunay nagyutang malipayon. Wala na tay kagutom, wala na'y kauhaw. Manindog tang mga wala gigutom.